Croeso i raglen arall o Tân y Ddraig, yr unig raglen Gymraeg a Sbaeneg sydd i'w chlywed ar FM Delfashe 99.9. Hola y bienvenidos a un otro programa de Tân y Ddraig, Fuego del Dragón, el único programa que se puede escuchar en galés y en castellano en la radio. FM Delfashe 99.9. Fi Lois Medi a Lleucu Haf sydd yma i gadw cwmni chi eto heddiw. Somos Lois Medi y Lleucu Haf acá con ustedes hoy. Wel, da ni nôl ar ôl seibiant bach dros wyliau'r gaeaf. Gobeithio i chi wrandawyr gael amser i ymlacio os gathoch chi amser i ffwrdd o'r ysgol neu'r gwaith. Wel, i ddechrau rhaglen heddiw, mi fyddai a Lleucu yn sgwrsio am yr hyn fi o'n i'n neud dros y gwyliau. Y sí, pasaron las vacaciones del invierno y esperamos que ustedes pasaron bien las vacaciones y que pudieran tomar un momento de descanso. Y hoy nosotros vamos a hablar de lo que nosotros hicimos durante las vacaciones. Byddwn ni yn symud ymlaen i drafod tîm pêl-droed Merched Cymru oedd yn cystadlu mhencampwriaeth yr Euros eleni. Luego en el programa hablaremos del equipo de fútbol femenino de Gales que jugó en la Eurocopa. Ac a seremoni gwobra llyfr y flwyddyn newydd gael ei chynnal yng Nghymru yn ddiweddar, mi fyddwn ni yn trafod y llyfrau Cymraeg a thir brig eleni yn hwyrach ymlaen yn y rhaglen. Hablaremos también de la ceremonia de los premios de Llyfr y Flwyddyn, el libro del año en Gales que recién pasó. Vamos a conocer los títulos de los libros galeses que llegaron en los primeros puestos. Gwych, ag i orffen yr rhaglen, a hitha yn ddiwrnod rhyngwladol cyfeillgarwch diwedd mis yma, mi fyddwn ni yn cael quiz am ffrindiau adnabyddus. Y para terminar, sí, el mes de julio se festejó el Día de la Amistad. Vamos a hacer un quiz de amigos famosos. Felly, digon o eitemau difyr ar y ffordd i chi, ac arhoswch efo ni am yr awr nesaf am ddigon o sgyrsiau difyr a cherddoriaeth Gymraeg. Entonces, sí, gracias Lois. Un montón de temas hoy y quédense con nosotros por la próxima hora. Escuchen la charla, disfruten de la música galesa y arrancamos con Drosforoedd Gwyllt de la banda Celt. Dyma Drosforoedd Gwyllt gan Celt. Wel, fel oedden ni'n sôn, mae hi wedi bod yn gyfnod gwyliau dros y pythefnos dwytha, a da ni'n gobeithio bod y rhai ohonych chi gafodd seibiant o'r gwaith ac o'r ysgol wedi cael amser i ymlacio rhywfaint. Como ya decimos, recién pasaron las vacaciones del invierno y por supuesto esperamos que pudieran tomar unos momentos de descanso del trabajo y de la escuela también. Wel, o'n i'n meddwl, sa'n ni'n dechrau fo chdi Lleucu a Lala, be nathoch chi wneud dros y gwyliau? Ok, gracias Lois. Yo y Lala, ¿qué hicimos durante las vacaciones? Bueno, be nathon ni wneud dros y gwyliau? Felly, Lois, nathon ni gael ambell i ddiwrnod hyfryd yn Trefelyn. 2 ddiwrnod i just bod yn y tŷ yn Trefelyn. 2 días para quedarnos en Trefelyn, que fueron muy lindos haciendo nada. I wedyn nathon ni fynd i Buenos Aires. Hyfryd, yes, iawn. Oedd hwnna yn hyfryd, sí, fuimos a Buenos Aires y nos quedamos en Buenos Aires por, sí, una semana. Nathon ni aros en Buenos Aires am wythnos, a nathon ni fynd i Misiones hefyd. Fuimos también a Misiones, nathon ni fynd i Iguazú. Hyfryd, waw. Así que fuimos a las cataratas del Iguazú. A hwnna de peth gorau am y gwyliau. Eso fue la cosa más lindo, más, sí, la cosa más bella de las vacaciones. Yr uchafbwynt. El uchafbwynt, el uchafbwynt. No sé cómo se dice uchafbwynt. Sí, la cosa mejor. A beth amdano ti, Lois? Be nes ti? Wel, nes i, yn wahanol i chi, nes i fynd yn syth fel oedd y gwyliau yn dechrau, nes i adael Trefelyn, mynd i Buenos Aires am chydig o nosweithiau. A wedyn nes i fynd i Santiago de Chile, oedd yn braf iawn. Ac o'n i ddim yn gwybod llawer beth i ddisgwyl yn Santiago. Dwi'n teimlo fatha, dwi'n yn gwybod, ti'n clywed llawer amdano fo gymaint o hynna, dwi'n yn siŵr. Ond nes i gyrraedd ac o'n i wrth y modd efo Santiago, mae rai fi ddweud. Ond lot o bethau celfyddydol difyr yna. Ac oedd hi'n teimlo'n eitha saff fel dinas. O'n i canol beth bynnag, dwi ddim yn gwybod namwg am rhan eraill. Ond o'n i'n teimlo'n ddiogel yna, oedd yn braf. A wedyn, nes i fynd ymlaen i Lima yn Peru, lle ges i fwyd mor blasus iawn.
A wedyn, o'n i yn fan am chydig ddyddiau cyn dod yn ôl. Yeah. Oh, wow, Lais, mae hwnna yn swnio mor hyfryd. Entonces, Lais, hiciste un montón de cosas. No sé si me voy a acordarme de todo. Bueno, vos no te quedaste acá en Trevelin, sí, cuando terminó la escuela te fuiste a Buenos Aires y estabas ahí por algunos días. ¿Y te gusta Buenos Aires? Wrth fy modd, ydw. Bien, sí, a Lois le encanta Buenos Aires. Y después se fue a Santiago. Beth ydi enw iawn? Santiago de Chile? Santiago de Chile, dwi'n meddwl, Sí, se fue a Santiago de Chile y se quedó ahí. ¿Cuántos días? Am sa'r diwrnod? 5 noson, 6 diwrnod, ia. Sí, se quedó ahí por 5 días haciendo... No me acuerdo qué hizo Lois. Ben esti yna? Yn Santiago? Yeah. Wel, nes i fynd i dipyn o amgueddfeydd celf. Entonces fuiste a muchos museos de arte porque te interesa mucho en la arte. Ydw, ia, wrth fy modd, ydw. A nes i fynd ar dipyn o deithiau tywys, fel teithiau hanesyddol. Wow. Chos mae yna hanes yn amlwg eitha tywyll i Santiago ac i Chile fel gwlad, sydd ddim mor bell a hynna nôl. Felly, oedd o yn ddifyr ac yn bwysig allan dysgu am y cyd-destun hanesyddol. Wow. Entonces, hiciste muchas visitas con una guida y para aprender mucho de la historia de Chile, que tiene una historia muy complicada, que no es una historia bastante recién también. Y sí, está importante de conocer la historia de un país donde nosotros vamos a visitar. Ie, ond be amdano chdi a Lala oeddech chdi wrth eich bodda yn ei gwasw, mae'n edrych yn anhygoel. Ie, yn arbennig. Nes i anghofio dweud bod ti wedi mynd i Lima hefyd. Do, ie. Porque eso es importante, Lois, que hiciste algo muy, interesante de ir a Lima en Perú y te encantó comer la comida del mar, mucha comida del mar. Ceviche yn benodol. ¿Cómo se llama? Ceviche. Ceviche. Lois, explícame, ¿qué es el ceviche? Felly, mae fel bwyd môr, beth ydi, dwi'n siarad bod i sibas yn Gymraeg. Dreinog y môr. Dreinog y môr, diolch. Yeah. Dwi'n hoffi'r enw yna. Yeah. Dreinog y môr yn amrwd, wedi cael ei dorri'n fan, a wedyn maen nhw'n ychwanegu fel sydd, fel arfer lemon, dwi'n meddwl, neu leim, rhywbeth fel citrus, a wedyn mae o'n coginio pysgodyn, wedyn y sydd yn allu. Mae hwnna'n swnio mor neis. Mae mor fresh, ia. Dwi eisiau trio hwn. Entonces, el ceviche, ¿sí? Ceviche, sí. Ceviche, sí, es un pescado blanco, no sé cómo se llama, en inglés es sibas, en galés es dreinog y môr, el rizo del mar, literalmente. Pero no tiene nada que ver con erizo, no creo. Y bueno, se prepara usando la fruta cítrica como el limón y lime para preparar la carne del pescado. Y sí, es muy, muy, muy rica. Muy rico, sí. Sí, ni en Iguazú, nosotros en Iguazú, yo y Lala en Iguazú, sí, oedd yn mor hyfryd. Oedd just yn arbennig. Sí, fue espectacular visitar las cataratas y me gustó mucho ver los animales. ¿Cómo se llamaba el animal más interesante o más cariñoso? No cariñoso, muy cute. Yeah. No sé si cariñoso es la palabra justa, pero bueno. Se llama el coate. Coate? Coate. Mae'n edrych fel raccoon, ond dim raccoon ydi. Efo cynffon streipiog. El coate. Y Lala, ella había elegido como regalo de comprar un peluche de un coate y se llama Aqua. No agua, como en español, pero Aqua. Aqua. In italiano, so dŵr mewn Eidaleg. Nathon ni weld ar bwys y dŵr. Wow, cool. Yeah. A nathach chi wedi lyb o gwbl wrth fynd atyr? Tipyn bach. Do, oedd yeah, sí. Allai ddechmygu bod ar reit bwerus y dŵr. Ydy, mae yn bwerus. Sí, entonces, hay gente que van con, cagul, no sé cómo se dice cagul, como un
no un abrigo, pero de plástica para que no se mojan. Pero nosotros no, sí, a mí no me molesta demasiado. Había calor, entonces uno se podía secarse muy fácilmente con el sol. Oedd yn isach chi'n hawdd gyda'r haul. A beth am y sŵn? Oedd o'n sŵn llyd fel sŵn y dwyr yn taro? Oedd yn bwerus. So, ni ddim yn galw yn swnllyd. No es que había... No, yo no usaré la palabra ruido, pero había... fue un ruido muy poderoso, sí, poderoso, oedd yn bwerus, ie. Oce. O, diddorol. Oedd yn hyfryd. So, nath ni gerdded o gwmpas y lle, a ti'n gweld y cataratas, y rheadrau o'r top, o'r canol, ac y gwaelod. Oce, so ti'n gweld o safbwynt o gwahanol. So mae'n really nice. So, fi'n meddwl, os ti'n gallu cael cyfle i fynd, dwi'n argymell. So ti'n argymell, ie. Sí, entonces el Lois tiene el tiempo, la oportunidad de ir, sí, es fantástico. Y bueno, lo que es lindo de las cataratas o del paseo del Parque de Iguazú es que podemos ver las de arriba, en la zona media y de abajo también. Cool. O'n i'n mynd i ofyn i chdi, so nathach chi gyrraedd yn ôl wedyn o Iguazú yn amlwg, a nathach chi gael bach amser yn Trefelin cyn yr ysgol ddechrau? Un diwrnod, sa'n cofio, no me acuerdo. Hace mucho tiempo. Sí, ahora estamos ya, ya estamos en la escuela, pasó una semana. Dwi'n cofio, ond nath ni mynd i ymarfer cwr, fuimos al ensayo del coro. O'n i'n falch o glywed bod y cor Tresgal wedi parhau efo'r ymarferion bob fi ddim yma, felly dwi'n ddiolchgar iawn i Merlin ac i pawb am droi fyny ac dal ati. Muchas gracias a vos, Lois, que vos sí es responsable del coro Treskel, una mezcla de mujeres de Trevelin y Esquel. Entonces, muchas gracias, Lois. Pero Lois no estaba en el último ensayo porque estaba de viaje en Chile o Lima, Perú, no sé dónde exactamente. Pero sí, también gracias a Merlin para acompañarnos con la música. Ac, felly, da ni'n ôl. Di'n rhyfedd bod yn ôl, neu ti'n barod amdani? Dwi'n meddwl bod pawb yn dioddau tipyn bach o'r holiday, post-holiday blues. Así que, esta linda Trevelin es un hermoso lugar, pero creo que es algo bastante normal de sentirse un poco... En inglés se dice the holiday blues, el periodo azul. Post vacaciones, de sentirse un poco... Sí, uno necesita un momento para reacostumbrarse con el ritmo de la vida cotidiana. No, hollol. Dwi'n meddwl fatha, o'n i wedi dod yn ôl, ac o'n i am ryw reswm, dwi'n meddwl... Sa'n braf unwaith eto. O fi gyrraedd Trefelin. Si gyrraedd yn awyren, o'n i fel, Dwi'n un y geia. Dwi'n gwybod pam, o'n i, dwi'n siŵr. Ella mae wishful thinking. Bueno, Lois sí, porque se fue de viaje y ella, mientras que estaba volviendo acá, Esquel, Trevelin, y pensaba, sí, pasó el invierno, voy a llegar en Esquel y va a ser verano, pero no. Falta al menos 2 meses más de invierno y todavía no llegó la nieve. Does dim eira eto. No, ddim hyd yma. Dim hyd yma, todavía no. Pero nevó un poquito. Me di pure tipyn bach. Gawn ni weld be ddaw. Ond beth bynnag, wel, amser rwan am yn ail gan ni heddiw. A dyma Geiriau Gwag gan Cathy Gwen. Y bueno, ahora es el momento por la segunda canción, Geiriau Gwag, Palabras Vacías, de Cathy Gwen. Dyna ni Geiriau Gwag gan Cathy Gwen yn fanna. Muchas gracias, Cathy Gwen, y tu canción Geiriau Gwag. Wel, nôl ar ddechrau mis Gorffennaf, roedd hi yn gyfnod hynod gyffroes i dîm pêl-droed Merched Cymru, oherwydd am y tro cyntaf erioed, mi wnaethon nhw gystadlu mewn twrnament rhyngwladol, ac y twrnament hwnnw oedd pencampwriaeth yr Euros. Sí, Lois. Al principio del mes de julio fue un periodo muy divertido del equipo femenino de fútbol de Gales porque participaron por la primera vez en un torneo internacional, la Eurocopa.
Erbyn hyn, da ni yn gwybod bod y tîm yn anffodus allan o'r bencampwriaeth, ond da ni ddim am feddwl gormod am hynna. Da ni'n mynd i ganolbwyntio ar y ffaith bod nhw wedi llwyddo i gyrraedd y bencampwriaeth yn eich lle cyntaf, oedd yn dipyn o gamp yn ei hun. En weird lies. Sí, lamentablemente sabemos que el equipo son eliminados del campeonato, pero queremos centrarnos en el hecho que el equipo llegaron al campeonato y eso fue un muy buen éxito. Wel, yn gamp a hanner yn enwedig o ystyried hanes merched a pheldroed yng Nghymru. O'n i ddim yn ymwybodol o hyn cyn gwneud gwaith ymchwil chydig bach os yma, ond yn ôl gorchymyn gan yr FAW, sef Cymdeithas Pêl-droed Cymru, yn y Deyrnas Unedig, doedd merched yng Nghymru ddim hyd yn oed yn cael chwarae pêl-droed o 1922 tan 1970. So, pam nes i ddarllen hwnna, Lais, nes i gael sioc cuando yo leí lo que, sí, voy a traducir ahora, pero nes i gael sioc, sí me choqué mucho. Bueno, sí, es increíble lo que llegaron las mujeres de Gales, llegaron porque teniendo en cuenta la historia de las mujeres y el fútbol en Gales, por orden de la Asociación Galesa de Fútbol del Reino Unido, a las mujeres en Gales ni siquiera se les permitió jugar al fútbol desde 1922 hasta 1970. Y eso porque el juego no se consideraba adecuado para mujeres. Ie, fel mae chi cynnewydd dweud oherwydd bod y gêm ddim yn cael ei ystyried yn addas i ferched beth bynnag mae hynna fod i olygu. Yeah. Ond yn amlwg mae pethau wedi newid erbyn hyn, diolch i'r drefn, a mae'n braf iawn nodi mai taith fer a gafodd tîm Merched Cymru yn yr Euros eleni, bod na lawer mwy o gyfleoedd ac anogaeth i ferched, fod yn rhan o chwaraeon yng Nghymru heddiw. O'r chwaraeon yma, dwi'n feddwl. Ie, mae hynna, dwi'n fatha tyd beth nes i ddweud, beth ydy gêm addysg, que significa un juego adecuado para mujeres. Y bueno, sí, las cosas han cambiado ahora y está bueno observar que aunque el equipo femenino de Gales tuvo un viaje corto a la Eurocopa este año, hay muchas más oportunidades y estímulos para que las mujeres formen parte de los deportes en Gales hoy. Mae'n ddifur edrych yn ôl ar hanes y gamp, achos yn dilyn codi'r ban, i'r hwystyr yna ar ferched i chwarae pêl-droed. Mi nath nhw gynnal gêm, y gêm gyntaf gath i chynnal wedi hynny, oedd yn 1973, pan nath y tîm benywaidd o Gymru chwarae yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. So fi'n rili licio bod nhw wedi chwarae yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Y bueno, es interesante recordar la historia de este deporte. Tras el levantamiento de la prohibición que impedía a las mujeres de jugar al fútbol, el primer partido se celebró en el 1973 cuando un equipo femenino de Gales jugó contra la República de Irlanda. Y lo que yo dije es que no sé por qué, pero me gusta que jugaron contra la Irlanda. Wel, dim ond yn 1993, nath Cymdeithas Pêl-droed Cymru ddechrau rheoli tîm benywaidd y chwaraewyr yn swyddogol. A dim ond y llynedd, o'n i wedi dychryn efo hyn, dim ond y llynedd yn 2024 y cyflwynwyd y capia swyddogol am y tro cyntaf i ferched, oedd wedi cynrychioli Cymru mewn gema pêl-droed rhwng 1973 ac 1992 sy'n... Dwi jyst ddim yn gallu credu hynna. Sut oedd o ddim wedi digwydd cynt? No, be good. Bueno, voy a traducir lo que dijo Lois. Bueno, recién en el 1993 la Asociación de Fútbol de Gales comenzó oficialmente a gestionar un equipo femenino de jugadoras y sí, lo que llamó mucho la atención a Lois es que solo el año pasado, en el 2024, se entregaron en galés y en inglés gorras oficiales cuando un jugador representa su país jugando jugando el fútbol o el rugby, ganan una gorra oficial. Y sí, empezaron a hacer eso solo el año pasado, por primera vez a las mujeres que habían representado Gales en partidos de fútbol. Entre 1900
1973 i 1992. Ie, felly mae'n amgrymu bod yna dal lot o waith i wneud, dwi'n meddwl, i geisio sicrhau bod y cyfleoedd i ferched a dynion o fewn pêl-droed fod yn gydradd, mae'n siŵr. Lo que sugiere que aún queda mucho trabajo por hacer para intentar garantizar que las oportunidades para mujeres y hombres dentro de estos deportes sean iguales. Ie, ond un chwaraewraig sy'n cael ei ystyried yn arwres yn y gamp yng Nghymru ydy Jess Fishlock. A mae hi wedi chwarae i dîm Cymru ers 20 mlynedd, sy'n amser hir iawn, yndi? Mae'n amser. Oedd hi'n chwarae? Mae hi'n dal yn... Yndi, mae dal yn chwarae. Ydy. A hi sydd... Mae'n amazing. Yn dal y record am y nifer mwyaf o gapiau a goliau Gymru, sydd ddim yn syndod ystyried fod hi wedi bod yn chwarae am gymured. Wow. Bueno, una jugadora considerada una heroína del deporte en Gales es Jess Fishlock. Ella ha jugado para la selección galesa durante 20 años. ¡Wow! Y ostenta el récord de más partidos internacionales y goles con Gales. Y sí, jugó por 20 años. So mae'n neud synwyr. A hyd at Gorffennaf llynedd 2024, mi oedd hi wedi sgorio 45 o goliau Gymru, a dwi yn dyfalu bod y rhif yna'n fwy erbyn heddiw o ystyried bod yr Euros yn fod. Bueno, hasta julio del 2024 había marcado 45 goles con Gales, pero sí, pasó la Eurocopa, entonces... Sí, probablemente son más goles ahora. Sí. Ac un unigolyn arall sydd wedi bod yn greiddiol i siapio pêl-droed i ferched yng Nghymru ydy Laura McAllister, oedd yn arfer bod yn gapten ar dîm Merched Cymru. A dydw i ddim yn gwybod llawer am bêl-droed, a dwi ddim am roed yr argraff mod i, ond mae o'n i wedi clywed am Laura McAllister o blaen, achos mae'n wedi gwneud gwaith eitha anhygoel, dwi'n meddwl, am lot o resymau gwahanol. Wel, ti'n gwybod mwy na fi, Lois, achos dwi'n gwybod dim byd. Ti'n yn gwylio, doedden ni ddim yn gwybod pwy oedd Laura McAllister chwaith. Bueno, otra persona clave en la formación del fútbol femenino en Gales es Laura McAllister, quien fuera capitana de la selección femenina galesa. Y lo que dijo Lois es que y yo tampoco, no somos expertas para nada del fútbol, pero Lois sí había escuchado el nombre de Laura McAllister porque trabajó mucho por derechos para mujeres y varias personas en general. Ac yn 2023, hi oedd y person cyntaf o Gymru i gael ei ethol i bwyllgor gweithredol i UEFA. Ac yna, hi oedd y ddynas gyntaf i fod yn is-gadeirydd y sefydliad yna. Y sí, bueno, en el 2023 se convirtió en la primera galesa en ser elegida para el Comité Ejecutivo de la UEFA. European Union, European Football Association, la Asociación de Fútbol de la Europa. Y posteriormente, la primera mujer en ser vicepresidenta de la organización. A mae Jess Fishlock a Laura McAllister eich dwy wedi bod yn rhan mawr o hybu hawliau LHDTC+ o fewn y gymuned pêl-droed hefyd. Ac yn 2021, nathon nhw sefydlu, neu oedden nhw'n rhan o sefydlu grŵp i gefnogwyr o'r enw Wal yr Enfys, i gefnogwyr o'r gymuned yna. Diolch, Lois. Jess Fishlock y Laura McAllister también han sido una parte importante de la promoción de los derechos LGBTQ dentro de la comunidad de fútbol, y en 2021 se estableció un grupo para la comunidad LGBTQ llamado Wal yr Enfys, el mural del arco iris. Beth ydi Enfys yn... Arco iris. Arco iris. Arco ydi fel bwa, a iris fatha hi o diwias lliw. Wow. Fi meddwl, achos yr iris ydi... Ie, mae hynna'n esynwyr. So diwias lliw. Oedd iris, the iris.
difyr. Ond y capten cyfredol ar gyfer y tîm ydy Rhian Wilkinson, a hi oedd yn arwain y tîm yn Swistir, lle by'r bencampwriaeth yn cael ei chynnal eleni. Pero la actual capitana del equipo es Rhian Wilkinson y ella fue el líder del equipo en Suiza, donde pasa el campeonato este año. Allan gyfachiadau i'r tîm am ei llwyddiant, a diolch yn fawr i'r merched bwyddgar a fydd chwarae cyn nhw yn y gorffennol i sicrhau bod pêl-droed yn agored i bawb yng Nghymru heddiw. Felicitaciones al equipo por sus éxitos y un gran agradecimiento a las valientes mujeres que jugaron en el pasado y garantizaron que el fútbol esté abierto para todos en Gales hoy. Da ni rwan yn mynd i wrando ar gan a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer ymgyrch tîm Merched Cymru yn yr Ewros eleni. Dyma Alicia Scott, Rose Data ac Eden yn canu ymlaen. Ahora vamos a escuchar una canción especialmente encargada para la campaña de la selección femenina de Gales en la Eurocopa de este año. Alicia Scott, Rose Data y Eden, la banda Eden. Ein ffefryn. Eden cantan ymlaen y podemos traducir ymlaen como avanzamos. Roedd yr 17 o'r mis yma yn noson bwysig iawn ym myd cyhoeddi llyfrau Cymraeg. Mi oedd hi yn noson seremoni gwobrwyo llyfr y flwyddyn 2025. Dios el 17 de este mes fue una noche muy importante en el mundo editorial de Gales. Se celebró la ceremonia de premios del libro del año 2025. Fel mae teitl y gwobran awgrymu, mae'r seremoni yn cael ei chynnal bob blwyddyn i ddathlu llyfrau mwyaf llwyddiannus o fewn y byd gyhoeddi yng Nghymru, llyfrau Cymraeg a Saesneg hefyd. Como su nombre indica, la ceremonia se celebra cada año para reconocer los libros más éxitos del mundo editorial del idioma galés. Libros de Gales, libros en el idioma galés, pero también en inglés. Ac o'n i'n meddwl, sa hi'n syniad da, rhaid blas i chi o'r llyfrau a nath ddod i'r brig yn Gymraeg eleni. Bueno, vamos a conocer los títulos de algunos de estos libros. Mae 4 prif categori, a mi wnawn ni ddechrau hefo enillydd y categori plant a phobl ifanc, sef Arw, Anna, Swtan a'r Pysgodyn Od gan Angie a Dyfan Roberts. Nes i darllen hwnna, ni padda, dwi eisiau darllen hwnna. Sí, escuché este título y pensaba, sí, yo lo quiero leer. Bueno, hay 4 categorías principales y comenzaremos con el ganador de la categoría Niños y Jóvenes. Bueno, el título Arwana Sutan y Al Pysgodyn Od y el Pescado Raro de Angie y Dyfan Roberts. A mae'n stori wedi seilio yng Nghynarfon am ferch o'r enw Arwana, sydd yn dod ar draws mor forwyn go arbennig sy'n rhoi tro ar fyd yn y dref. Una historia basada en Caernarfon, la ciudad de Caernarfon, y habla de una niña llamada Arwana que conoce a una sirena especial que cambia el mundo en la ciudad. Wel, mi ofynwyd i'r holl awduron ddisgrifio i llyfr nhw mewn 3 gair, a'r 3 gair ddisgrifio'r nofel fer yma oedd anturus, digri ac annisgwl. Gwych. A todos los autores se les pidió que describieran su libro en 3 palabras. Y las 3 palabras para describir esta novela corta fueron aventurera, divertida e inspirada. Ac, wel, da chi ddim yn gallu gweld y clawr sy'n o fod rwan, ond achos does gen i ddim hynod copi ar llyfr beth bynnag, ond dwi yn gwybod bod dwi wedi gweld lluniau ar-lein o'r darluniau, ac maen nhw'n hyfryd iawn. Bueno, sí, nosotros... Es una lástima que no tenemos una copia del libro porque la portada de este libro es... Bueno, yo no lo vi, tengo que verlo, pero Lois dijo que es hermoso, así que se puede ir a buscar en internet para ver la portada de este libro.
Ia. O categori arall oedd ffuglen, ac yr enillydd oedd Fi a Fo gan Gwenno Gwilym. Otra categoría fue ficción y el ganador fue Vi a Vo, que sería Yo y Él, de Gwenno Gwilym. Ia, stori ramant di'r nofel yma sy'n dilyn profiadau neu'n profiad cwpl ifanc sydd wedi gwahanu o fagu plant. A mae'r nofel, mwy neu lai yn ddwyieithog, dwi'n meddwl, achos mae gen ti benod Gymraeg a wedyn penod Saesneg bob yn ail i gyfleu fatha darlun o fagwraeth ddwyieithog mewn Cymru gyfoes. Mae hefyd yn fel dwi ddim wedi darllen y llyfr, ond yr argraff dwi'n gael o beth ti wedi ysgrifennu a beth dwi'n newydd glywed ydy bod dyna beth mae'n Cymru fel. Lot o fel bywydau rhieni fel en Cymru. Bueno, esta novela es una historia romántica que narra las experiencias de una joven pareja que se ha separado de sus hijos. La novela es bilingüe en cierta medida, un capítulo alternado en galés y en inglés. Para representar una crianza bilingüe en galés hoy. Ac nathon nhw'n ei am y gyrch farchnata ddifyr i hwn. O'n i ddim wedi gweld o'r blaen yn cael ei wneud yn Gymraeg. Oedden nhw'n gwerthu fel, neu ddim gweld, hysbysebu yr nofel drwy fatha defnyddio coasters, fatha mewn tafarndau. A wedyn oedd fel QR code ar gefn y coaster oedd yn mynd i'r benod gyntaf y nofel. Penod gyntaf nofel? Fel y benod i gyd? Mae hynna mor cool. Wow. Bueno, hicieron una campaña de marketing muy interesante. En práctica lo que hicieron hicieron, no sé cómo la palabra, un sotovaso se llama. Hicieron tipo un cuadro donde uno puede poner su vaso de agua o de té para que no se manche la mesa. Bueno, hicieron estas cosas y encima del cuadro que se usa para poner la taza había un QR que uno podía escanear y el QR te manda al primer capítulo de la novela. Y están en los... ¿Qué tavern en Spain? En los bars. Un posavasos se llama. Hicieron posavasos con un QR que te mandaba al primer capítulo del libro. Nath e weithio am dda? Wel, mae rhaid bod o wedi, chos nath o ennill gwobr barn y bobl, felly mae rhaid bod o gweithio. Y bueno, sí, yo pide a Lois, me funcionó como un táctic de marketing y bueno, ganaron el premio Barn y Bobl, el opinión de la gente. Entonces, sí, creo que sí. Enillydd y categori barddoniaeth oedd Meleri Davies a'i chyfrol hi Rhio ei distawrwydd hi. La ganadora de la categoría de poesía fue Meleri Davies con su libro Rhio ei distawrwydd hi, que sería urlando su silencio. Mi ddywedodd fel wrth erbyn y wobr, mae cyfrol ydy hi am ferched tawel yn dod o hyd i'w llais. Ac dwi wedi darllen y gyfrol yma, mae'n hynod bwerus ac yn trafod lot o themau grymus iawn. Dwi wedi gwirioni efo'r gyfrol. Dwi ddim yn meddwl bod na lais fel Meleri wedi cael y cyfle, dwi'n meddwl, fatha i gael beth ti'n gael y spotlight? Llafn o wawl arno fo o'r blaen yn Gymraeg, mewn barddoniaeth Gymraeg, ac dwi wrth fy modd efo'r gwaith. Diolch yn fawr iawn, Lois. Bueno, sí, al recibir del premio, Meleri comentó que se trata de un libro sobre mujeres, las mujeres que no tranquilas, pero mujeres que no usan mucho su voz, que están en silencio. Y el libro de poesía
trata de esas mujeres que encuentran su voz. Y es un libro muy poderoso que aborda muchos temas importantes. Y Lois dijo que sí, ella conoce el libro y dice en práctica que es muy, muy lindo. Sí. Ac enillydd y categori ffeithiol greadigol yn ogystal â phrif wobr y noson, sef llyfr y flwyddyn, oedd Camu gan Iola Ynyr. Sí, y el ganador de la categoría de la ficción creativa, así como el premio principal de la noche, fue del libro del año 2025 fue dwi'n darllen hwn yn iawn? Camu. O'n i'n darllen hwnna fel Camu. Camu. Sí. No, estoy leyendo una palabra en galés, pero en castellano, Camu, de Iola Ynyr, fue Camu. Entonces el título del libro es Camu, dar un paso adelante de Iola Ynyr. Mae'r gyfrol yn cael ei ddisgrifio fel cyfres o ysgrifau hunangofiannol sy'n yn plethu atgofion ffeithiol ar dychymyg. A mae'r llyfr yn trafod amrywiol brofiadau a heriau mae'r awdur wedi wynebu yn ystod I bywyd ac yn argyhoeddi'r darllenydd bod yna gariad i'w ganfod ym mhob tywyllwch sydd yn rhywbeth pwerus iawn. Mae hwnna'n swnio'n really hyfryd, Lois. Dwi eisiau darllen y llyfr yma. Now, bueno, el libro se describe como una serie de ensayos una serie de escrituras autobiográficos que entrelazan recuerdos reales con la imaginación. El libro aborda diversas experiencias y desafíos que la autora ha enfrentado a lo largo de su vida y convence al lector de que no hay amor en la oscuridad. Ac a hefyd dydy eitha dathlu a nodi y ffaith Perdón, dwi darllen yn rhan. De que hay amor en la oscuridad. Que hay amor en la... Be nes ti dweud, bod na ddim? Bod na ddim, Honna, so hynna bach yn trist. O'n i'n meddwl fan ni fel, no, perdón, tengo que... Dwi'n falch bod chdi wedi que se puede encontrar el amor en la oscuridad. Ac be o'n i'n mynd I ddeud oedd, bod mae merched oedd yr enillwyr ym mhob categori blwyddyn yma. Ac y rhai o'r merched sydd yn eitha newydd hefyd i'r byd sgwennu ac oeddi yng Nghymru ac yn Gymraeg. Felly, llongyfarchiadau iddyn nhw I gyd. Gwych. Es fantástico celebrar que las ganadoras en todas las categorías este año fueron mujeres y algunas de ellas también son bastante nuevas en el mundo de la escritura y publicación en Gales. Felly, mae modd dysgu mwy am y llyfrau a'r awduron yma ar y we. Os newch chi fynd ar Instagram llyfr y flwyddyn, mae yna lot o ddeunydd difyr iawn clipiau o'r awduron yn darllen eu gwaith ac yn siarad mwy am y cyfrolau. Yn ogystal â'r llyfrau eraill, nath gyrraedd y rhestr fer hefyd. Felly, ewch amdani, cerwch chi sbio os da chi eisiau. Bueno, es posible aprender más sobre estos libros y autores en el internet. Y se puede ir en Instagram y buscar el libro del año, Llyfr y Flwyddyn, que sería el libro del año en galés, y hay clips de los autores leyendo su trabajo y hablando más sobre sus obras, así como los otros libros que llegaron a la lista. La lista corta, no sé si dice en castellano, pero la lista corta que sí que tuvieron éxitos con su trabajo. Diolch I chi. Wel, can arall sgynnon ni nesa, a dyma gan offer yn ôl I chi tro yma. Dyma Set y Glomen gan y band Calan. Y diolch, Lois. La canción número 4 vamos a escuchar Set y Glomen de la banda Calan. Dwi'n caru Calan. A mí me encanta. Sí, me gusta mucho esta banda. Es una canción instrumental. A dyna ni Set y Glomen gan Calan. Set y Glomen de la banda Calan.
Rwan, i gloi'n rhaglen ni heddiw, i nodi diwrnod rhyngwladol cyfeillgarwch sy'n cael ei ddathlu ar y 30 Gorffennaf, da ni yn mynd i gael quiz bach. Y para cerrar el programa hoy, y para celebrar el Día de la Amistad, que pasó el 30 de julio de este mes, vamos a hacer un pequeño quiz. Dwi'n mynd i brofi gwybodaeth lleicu am gyfeillgarwch. Dwi ddim yn gwybod beth ydy... Dwi wedi sbio yn y geiriadur a dwi ddim yn gallu gweld bod na ffurf lluosog ar y cyfeillgarwch. Felly dwi jyst yn mynd i ddweud ffrindiau adnabyddus. Ie. Wel, dwi'n meddwl mae'r gair... Dwi'n gwybod beth ydy'r gair. O'n i'n meddwl am hyn pan ni'n darllen hwn. Ond dwi'n meddwl mae'r gair Saesneg ydy bod yn uncountable. Ond dwi ddim yn gwybod sut i ddeud hynna yn Gymraeg. Na, dwi ddim yn siŵr chwaith. So does na ddim. Does na ddim, ie. Dyna ni. Dwi'n just rhoi gair arall, anodd. Bueno, sí, vamos a hacer un pequeño quiz. Y Lois me va a chequear cuánto sé yo sobre la amistad. Bueno, sobre cuánto sé yo sobre... no la amistad, sobre... amigos famosos. Dyna ni. Wel, cwestiwn cyntaf i chdi felly. Okay, primera pregunta. Mae lot o hyn yn gyda llaw yn ffuglenol, felly... Ok, bien. Sí, muchas de... Sí, no, entonces personajes famosas, sí. Muchas de estas son de la ficción. Ie. Felly, yr un cyntaf di, pwy ydy y triawd enwog o ffrindiau sydd yn llyfrau Harry Potter? Mae hwnna'n un clyw yn barod, ach chi wedi dweud un yn. Ok, wow, dwi'n gwybod. Mae'n siom bod Lala está acá, mi hija está acá, está escuchando el cuento de Harry Potter en este momento. Yeah. Bueno, Harry Potter, Ron Weasley a Hermione son el trío famoso de los cuentos de Harry Potter. Gwych, ar I ben, da iawn. Gracias. Yr ail un, be ydy enwa, yr arth, y mochyn bach, y teigr a'r asyn sy'n ffrindiau gorau? Hold on. Reina. Bueno, ¿cómo se llaman los nombres del oso, no el burro, es el burro, el oso, el burro, el chanchito y... ¿Hay uno más? Yr asyn? Yr asyn, asyn el burro, ¿ya? Ddim siŵr. Bueno, Winnie the Pooh. Da iawn. Sí, son todos cuentos de Winnie the Pooh. Gen ti Winnie the Pooh, ti'n gallu enw'r lleill? Perdón. Winnie the Pooh, Piglet, Tigger a E.O. Ie, dyna fo. Wyt ti'n hoffi Winnie the Pooh? Dwi'n teimlo fatha o'n i'n hoffi'r cymeriad Piglets pan o'n i'n fach, ond o'n i ddim yn gyfarwydd iawn yno. Sa chdi'n dweud bod chdi? Dwi'n meddwl bod pan dwi'n gweld fel quotes ar Instagram neu pethau mae pobl yn rhannu, mae rhai o'r hen lyfrau yn neis iawn a pethau am gyfeillgarwch. Ond o'n i erioed yn gwylio fel y fersiynau Disney o Winnie the Pooh. Na, fi na chwaith. Na. Entonces sí, me gusta a veces cuando uno ve ¿cómo se dice? Los dichos de cuentos que la gente puede ver en Instagram o cualquier red social que hablan de la amistad y me gusta leer esas cosas. Sí, qué lindo. Pero no fui nunca un gran fan de Winnie the Pooh del mundo de Disney. Iawn. Iawn, cwestiwn nesaf. Rhwng pa flynyddoedd y ffilmwyd y gyfres enwog Friends? Na, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n caru Friends. Fi'n really caru Friends. Entre ¿qué año filmaron la serie Friends? Bueno, dwi'n gallu gweithio hwnna allan. Yo lo puedo pensar. Dwi'n gwybod bod... Dwi'n credu falle nath nhw ddechrau yn 1992. Creo que capaz que empezaron en el año 1992. Dwi'n meddwl o base... Ddwy flynedd allan o honni. 1990. Mwyrach, yn 1994. Ond mae'n dweud, porque antes mae'n un Thanksgiving, pan mae'n rhoi y turkey ar y pen, a mae'n dweud 1992. Bueno, sí. Hay un episodio cuando se dice 1992, pero es un... recuerdo.
bueno, 1994, a nath un olaf ddod allan pan o'n i'n blwyddyn 6 y el último episodio se salió cuando yo estaba en sexto grado. Y yo estaba en sexto grado en el año 2004, en 2004. Ie, so deg mlynedd. Dyna ni. Bueno, muy bien. Sti weithio hwnna allan yn logical iawn. Cwestiwn nesaf. Wyt ti'n gallu enwi rhai o ffrindiau cartŵn y comic enwog yn yr ariannyn Mafalda? No, swn i ddim. Bueno, si yo conozco algunos algún nombre o algún personaje ¿se dice cómic? No sé, de la serie Mafalda de la Argentina. No, solo Mafalda conozco. Demon Mafalda. Beth am Fede? Ydy o'n gwybod? No, él tampoco, no, yo ddim yn gwybod. Na, mae Angel, dyn? Ángel, Felipe, Libertad a Miguel Pitti. Oh, cool. Ie? Wow, diolch. Wyt ti di darllen nhw? Na, dwi ddim. Ond dwi wrth y modd efo'r sy'n maen nhw'n edrych. Tyd fatha yn sôn, tyd ni wedi sôn am lyfrau, a bod ar hyn o bryd yn Buenos Aires, un peth oedd yn gwneud oedd mynd i'r ffair lyfrau plant. Ffair lyfrau a plant a phobl ifanc. Oedd yn gwneud gymaint o stwff yn Buenos Aires. Bueno, sí, ahora en este periodo está la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Buenos Aires y yo y Lala fuimos a visitar la feria y Lala quería comprar los libros de Mafalda y yo sí, pero es muy difícil. A mí me encanta comprar libros, me encanta el libro, pero no se puede comprar un montón para poner en la valija y después volver hasta Trevelin. Y entonces no compramos Mafalda, no tenim brynu Winnie la Bruja. Nice. Ond dyna ni. Mafalda, ie. O'n i'n mynd i ddweud hefyd, nes i'n cofio sôn yn yr eitem ddwytha ynglyn â'r gwyliau. Mae yna amgueddfa blant yn benodol yn Buenos Aires hefyd yn does? Well, sí, hay, bueno, esta vez nathon ni fynd i el Museo de los Niños, sydd fel, mae yn dda, ond mae yn eitha fel prysur hefyd. Mae'n really prysur, ond mae yn dda, mae'n dangos i ti fel hanes cwmnïau yn yr ariannyn a fel mae lle chwarae doctor, lle chwarae deintydd, newyddion, mae yn gred. Es un buen lugar, pero es con mucha gente. Es mucho jugar, pero con mucho ruido y mae'n lle anodd i ganolbwyntio. Es un lugar difícil para concentrarse. Ond mae yna amgueddfa amazing yn Recoleta o'r enw Prohibido No Tocar. So, sydd yn golygu ti ddim yn cael twtio unrhyw beth. Ddim yn cael? Ia, ond mae'n ironic, so ti fod i twtio popeth. Dwi'n gweld, so mae fel... Cos o'n i'n fel, mae'n eitha arferol. I know, ond fel, mae'n really cool, Prohibido No Tocar. I mae hwnna'n amgueddfa, dwi'n meddwl, lle ti'n gallu mwynhau mwy. Mae actually yn fwy interactive na Museo de los Niños. Es mi opinión que ese museo en Prohibido No Tocar es más interactivo porque es más fácil de concentrarse en el juego y de aprender lo que estás haciendo a vez del Museo de los Niños, que es también un hermoso lugar interesante. Ar yr rhestr i fynd tro nesaf. Ie, mae'n cool. Cwestiwn nesaf. Be ydy enw un sydd yn ffrind i bawb y mentra dychmygol Bryn Coch? Tecwyn? Ife? Wel, ie, Tecwyn. Ond o'n i'n meddwl am un arall. Un fatha, sy'n ffrindio efo pawb, hyd yn oed y plant, fel... Bartyn Geraint? Na? Pwy sy'n ffrindiau bawb? Fi ddim yn gwybod. Wel, Bryn Coch. Beth ydy Bryn Coch? Mae o'n bentra... Lle mae Bryn Coch? Yn Cymomid Field. Ti wedi gwachio Cymomid Field? Wally? Ie. Na, sad to bit, fi ddim wedi watcho Cymomid Field. Na.
qué vergüenza. O, eich mae hon fydd yn rhaglen ola ni. Bueno, Dwi'n symud y goes. yo estaba pensando, sí, uno que era un personaje que es un amigo a todos y en el pueblo que se llama Pentrecoch y yo... Bryncoch. Bryncoch, perdón, Bryncoch. Y mi mente se fue en, no sé, modo pánico. Bryncoch, con el tractor Bacoch, el tractor rojo, Martin Garrett, un personaje para niños, pero no, es Wally, un personaje que se llama Wally del programa Come On Midfield, que yo nunca vi en mi vida. Dwi rhaid i gweld e. O, mae rhaid ti wylio fo. Ond, ia, dwi ddim yn gwybod, dwi wastad yn meddwl hyn o dda. Dwi'n meddwl bod Come On Midfield yn enwog ar draws Cymru, felly ond weithiau dwi'n meddwl eich bod yr hiwmor yn fwy gogleddol, felly ond dwi'n gwybod, ti di tyfu fyny hefo rhiant o'r gogledd, felly eich Dwi'n siŵr iawn pam bod ni ddim wedi watch fe. O'n i'n watch Friends. Sí, es Come On Midfield es un programa conectado con el humor y también con palabras del dialecto del norte de Gales, pero yo estoy muy acostumbrada con la gente del norte. Pero yo sí, se vi que yo estaba mirando Friends, non la tele en galés. Wel, cwestiwn ola. Be di enw'r ddau ffrind gorau sy'n canu am athroniaeth Hakuna Matata? Timón y Pumba. Sí. Da iawn. Los dos personajes que hablaban de la filosofía de Hakuna Matata. Gwych, wel, dyna just yn syml a hawdd. Nes ti'n neud reit dda fan'na, dwi'n meddwl. Nes i gael un a hanner. Ia, a bod yn deg, oeddech chi ddim wedi gweld yr rhaglen felly. Ia, nes ti'n neud yn dda iawn. Sí, muy bien, bien hecho. Diolch. Wel, amser am can ola ni rwan. A dyma gan newydd, gan Gruff Rhys, o'r enw Saf ar dy sedd. Bueno, y ahora vamos a escuchar la última canción. Es una nueva canción de Gruff Rhys, Saf ar dy sedd. Mwynhewch. A dyna ni, awr arall wedi mynd fel y gwynt. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn cwmni ni heddiw. Y sí, ya se fue esta hora y esperamos que ustedes hayan disfrutado esta hora con nosotros hoy. Diolch yn fawr I Lleucu am gyfieithu. Muchas gracias, Lleucu, por hacer las traducciones. Diolch yn fawr iawn I Lois am gyflwyno. Muchas gracias, Lois, para presentar y preparar. Diolch. A diolch I Fede am gynhyrchu a chadw trefn arno ni. Muchas gracias a Fede para producir el programa y ayudarnos como siempre. Diolch I FM Delfasio 99.9 am y cyfle I gael gwneud yr rhaglen. Muchísimas gracias a FM del Valle 99.9 para darnos la oportunidad de hacer este programa. A diolch I chi, wrandawyr. Y muchas gracias a ustedes, los que nos escuchan. Mwynhewch eich wythnos a mi fyddwn ni yn ôl efo rhaglen llawn dop arall I chi wsos nesaf. Que se disfruten de esta semana y nos vemos la semana que viene. Tan hynny, hwyl fawr. Hasta la próxima. Chao.